هجان لسر آلوزیان لسر دریا ناوراستو او هولدان تینا کرن و هر دو آلین ترکی و تایبەتی ئەوروپی بگەهنە ڕێککەفتنێکی و داڵوکێک ئاشتیانە هەرچی قاس لەسەر ئاست تەکنیکی ئەف داڵوک چێبوویەژی لە دیارە دەرئەنجام نوێ هێژی نەزەڵاڵن لەسەر vê مژارە زیاتر ڕادوەستم بەڕێز ئەحمەد کا سیاسەتمەدار ژێ دیاربەکرێ وەردەگرم بەڕێز ئەحمەد تو بخێر هاتیە کوردستان 24 دەستپێکێدا پرسیارەوە دەماک و تورکیە کەشتیا ئوروچ ڕئیس vekşandî ji derya navarast li nêzîkî giravên Yunanistan û Qibrîsê dilê Yunanê û welatên Ewropî bi gelemperî gelek bi vê pêngava Tirkiye xweş bû. Lê herî dawî diyar bû ku çawiş Ologut tenê bi mebesteke teknîkî ma Ûroç reîs vekşandiye. An ku bi biryarin careke dî vegerin. Biyate ev tenê bertek û tehdîdeke ji bo welatên Ewropîyan jî bi rastî Tirkiye bi biryara Ûroç reîs dîsa vegerîne vekendavê. بله روز باش وراجی هاوی کتی زنین اف چند روزم حتی نزد مهکه دناف دولت اروپی بخصوص یونانستان و ترکیه دا لسر وی مجاره هنه زختو و گوتنین پر او هنه توش هنه وگرا وی گمیه هاتنا ویا لیمانه نک اروپا کیف خوشی کی چه کر گوتن نوع ترکیه گفت کی پاش و آوید یالنز بریارا که ترکیه دا و داخویانی که سرک وزیر خارجی ام بجن مولود چوش اولودا و هاتنا وی جبوی تشتکی تکنیکی هنگی تعمیر و تعدیلات و چه ببن پاشیه دیسا جیرن اویا جیده نشاندانه که بی به واژویا که دناو وان ده هیا او اختلاف که دناو وان ده هیا و بدومه بلکی زمانه که درجی بردوام بکه. بله. باشه جه شروع به این هوا هون چه فهم دکن دوی پنگاوا ترکیه داشت برکو ترکیه دی بیجیتن لسر است سیاست در و نافخاتن جهپا و یکیتی اروپای وهاد بینن وهاد زانن قاش ترکیه گاوان پاش دا وگریه لبراستی جی مسئله که وهاتونه به وی پنگاوه مروف دکاره شروع که چاوا بکه براستی ترکیه خواه راستی هن پرزگریک و آلوزین دین آبوری ناکه جبرک ولاتین اوروپی ببریارن 24 و 25 و مهدا سزاین دین آبوری لسر ترکیه بساپینن ده چه چاوارید که؟ بله نها اوی پیواجوی هانه اصلا بنرینه کیفره و بلیکولینه کی پاریکور یعنی به منرخن پاریکور دوی مربر پی ببه ترکیه معلوم ده ناف خدا ده سیاست خویا اندر دا یعنی ناف خویی دا گله کی تنگاسی دکشینه جبر جالی هلا هم آبوری و هم جهلا کو آنها سرچه کی ام پیواجو کی پاندمی هست و جهالی تندرستی دا جی ترکیه دوی پولیتیکا خدا گله کی زحمت دکشینه و کتیه تنگاسی کی مزن جبر ویجی افگافه و فن پیواجو کو در وادا داویجه وان اف پیواجو کو در وادا دمشاندن هینکی بالی سیاستا نفخویی دا جی علاقه وی هست گرم مربیا جیش پیش چاوا وان دانکه لورا ترکیه زمانه کی پر درج دایه کار خوی دروایی اوی امبیجن پولیتیکای دروایی و اوی نافخویی دکه نواه بودو جبر که درفت دست ویدا تنگ بونه و روش بروجی پیواجول تنگ دبه د پولیتیکا سوریه دا تشتک خواست دست کفتی چه بون تشتک لیبیا آرمان چکر نکت دست وی تشتک خواست لن روجلات ناوین به توایی بینه جی نکت دست وی د مناسبت وی روسیه دا جی جارنا تنگاسی چه دبن جبوی امبیجن چند روش بری تکلاتیه کرمانجا کردا هیزو حرکت کردای کل روسیه هاتن هبودو وانا تفده نشاندان ترکیه د پولیتیکا خویا در وادا aslında rey و ریبازه کی باش نقفالت aynı zamanda dondur da jî gelek zahmeti dikşine lewra em bêjin ji pêvajoya hilbijartinê hetanî niha hilbijartinê sîwiyekê adarê hetanî niha nema ku hemen şaredariyê qeyyûm navet serê neman gelek girtin çêkirin gelek berês Ehmed Kaya ez ji gotinên te fam dikem siyaseta der ve li seriya hundur hesabê bû dikin û li ser wê pêngavan diavêjin divan şert û mercan da ji xwe te dibînî siyaseta der ve و تکلیین ترکیه حتی به امریکا ولاتین اروپی و در دوره جی هم دکارن بیجن خرابنه لسر پرسا کرد و دناوا ولات دال ترکیه دو چاوره چت که دوان شرط و مرجان دا خرابتر یا باشتر yani
بله یعنی شرط و مرج ترکیه اندر ویل درواجی شاش کرنه نها کرد سیاستمدار کردا و سیاستمدار ترکای که دوره بینن پیشروج دهات دبینن و حکومت و دولت راهن کی توصیه دکن به سالای افغوتن دبیجن که ون به کردارا پیواجو کی چاره سریه نه نینن هوله و به کردارا لسر آسته کی آشیتیه نمشینن ونه در و هندر دا تم da astengiya dabin. Ev pêvajojî didin nîşandehanê ku Tirkiye sedema ku li derva ew qas bêkesma, ew qas bi tenê ma duwarê dîplomasiyê da yekê ku dengê wî herekê û goderiyayî bike nema aslında tev polîtîkayê wî yê hundirin. Ji di nav xwe da zehmetekî pir mezin, zorekî pir mezin li ser gelê muxalif dide nîşandan. Êdî hatiye wisa astekî di nav Tirkiye da evê ku piştgirî didan hikûmetê, piştgirî didan hikûmeta AKP û MHP pirêjê anha poşmanin û dibêjin xwezin ku me piştgirî neda ji vir wê de jî we mê nedinê. Evana tev destê Tirkiye li dunyayê tev zayıf kirin û di pêvajoya pêşîn de pêşê rojê de jî hilbijartinê Amerîka vana tev jî wextê ku meriv dide pêş çavê xwe rojê daha zehmettir, daha zortir Başa li ser gotinê te gava te qala Amerîkayê kir berê Sehmetkaya hilbijartinên Amerîka bi qasî pêncî rojan mane li pêşiya min e. Evrokeya sînatûrekê Amerîkî li Ewropayê gotiye Amerîka bi biryara hemû yan jî piraniya serbazên xwe li binkeya încerlîkê vekêşe li Tirkiye wê ber bi Yunanê ve bibe. Di vê şertê de mirov dikare bêje piştgiriyeke din jî hata paş Yunanê dîsa Tirkiye bi tenê ma? بله یعنی اویا پر تشتکی زلاله یعنی بریار امریکا کد بکه و هوله دپی هلبجارتنه دا انجیرلی که خبار بکن هر نه یونان معنی که ویا پر گرینگ هیا ایدی ترکیه روش بروش هاوی که ما گوبتنه ما بو جور ویدا و تنه بمینه هیویا ترکیه هیجی دا امریکا دا هیا لهمبر اوروپا ترکیه امریکا daha هنکی نزدیکتره خود دید اوی بریار ها دا نشاندانه که امریکا و با اروپا را گحف باوجه و ترکیه شاف خود درخه ترکیه جچاو اروپا و امریکا هاتیه کتن اویا جوی که مرف نبینه دوی مرف کوربه ام تفجی کارن بی پیواجوی هانه بوی معنی بدن معنی کرن و ترکیه پیش روژه دا بتنه بمینه بلکی قطر پیرا بمینه از اوسا باورم هنگی پیواجو پیش و هره و قطر زی ترکیه بکه اوی بتنه بمینه باش gelek spas bu berês Ehmed Kaya siyasetmedar ji Stûdiyên me Kurdistan 24 ji Diyarbekirê li gelin bû êvar baş berês Kaya. Êvar baş serçava serkeftin.